почитуван заменик председател на влада задлужен за економски прашања доктор Кочо Анѓушев, почитуван министер за економија Крешник Бектеши, почитуван директор на секретаријатот за енергетската заедница господин Јанес Копач, почитувани медиуми, добре дојдовте. Денешната пресконференција е во врска со новиот предлог Закон за енергетика. Пред 2 дена во зградата на Република Македонија имавме брифинг со новинарите. Денеска ќе добиете дополнителни информации во врска со предлог законот, а воедно директорот на секретаријатот на енергетската заедница господин Копач ќе го каже ставот на енергетската заедница по однос на законот и како тие гледаат на реформите во енергетиката кои ги најави владата на Република Македонија. Прв ќе се обрати министерот за економија господинот Бектеши. Повелете, министр. Може? Значи, почитуван господин Анѓушев, заменик председател на владата на Република Македонија, почитуван господин Копач, директор на секретаријатот на енергетската заедница, почитувани представници на медиумите, дами и господа, имам посебно задоволство како министер за економија, во чија надлежност е Законот за енергетика, денеска да го означам за окружувањето на една значајна фаза од изработката на предлог текстот на овој закон, со што покажавме волја и капацитет да ги откочиме за досветите реформски процеси во енергетскиот сектор на Република Македонија. Со законот успеавме да обезбедиме усогласување на националното законодавство со третиот пакет на енергетски мерки на Европската Унија. Со тоа ги исполнивме и обврските преземани со договорот со енергетската заедница. Значи, овој предлог закон нуди европски решенија во енергетскиот сектор и е целосно хармонизиран со ЕУ регулативите. Зашто? Посебно би сакал да се заблагодарам на секретаријатот на енергетската заедница за континуираната соработка и безрезервната поддршка што ни ја пружи нас како држава. Само да подсетам дека за неспроведување на преземените обврски од договор за воспоставување на енергетската заедница против Република Македонија се отворени 2 спора. Едниот е ускратењето на правото на избор на граѓаните, а вториот за неспроведување на третиот енергетски пакет од европското законодавство. Со подготовката на новиот закон за енергетика, овие 2 тужби ќе бидат анулирани. Но она што ми представува посебно задоволство како министер за економија е фактот што со новиот закон за енергетика на граѓаните им ги враќаме одземеното основно човеково право, значи правото на избор, со кое малите и средните предпријатија, како и домаќинствата, ќе имат можност да одберат од кого ќе се снабдуваат со електрична енергија и природен газ. Тоа значи крај на досегашниот монопол и диктираната цена. За нашите граѓани, отварањето на пазарот значи можност за избор, а со тоа и по конкурентни цени. Само да подсетам, придобивките од либерализацијата во мобилната телефонија најмногу ги почувствува граѓаните на Република Македонија. Значи, овој предлог закон, чиј предлагач е Министерството за економија, е исклучиво во интерес на граѓаните на Република Македонија. Така, заради спроведување на социјалната заштита на граѓаните, со законот се предлага владата на Република Македонија до крајот на тековната година на предлог на Министерството за економија да усвоја годишен акционен план за намалување на енергетската сиромаштија за наредната година. Во тој план, меѓу другото, ќе предложиме мерки и субвенции за потрошувачка на енергија наменети само за домаќинства. Факт е дека живееме во глобален свет во кој кога зборуваме за енергетика, зборуваме за безбедноста на државата. Факт е и дека Македонија е енергетски зависна земја. Но ова влада има желба, знаење и капацитет да го намали тој процент на зависност преку зголемување на домашното производство на струја, со што ќе ја зајакнеме и нашата позиција во однос на останатите земји. Тоа ќе значи сигурност, стабилност, безбедност и квалитет во снабдувањето со енергија на крајните потрошувачи, во согласно со стратешките определби и програмата за работа на владата на Република Македонија.
Покрај ова, стабилната законска рамка согласно европските стандарди ќе придонесе за потикнување и на инвестициите во енергетскиот сектор. По прашањето на заштита на животната средина, кое е се поалармантно последниве години, со овој закон се бара строго да се исполнат еколошките услови при изградбата на новите објекти за производство на енергија и преносни и дистрибутивни системи за енергија. Воедно, со цел масовно користење на обновливите извори на енергија, а од аспект на заштита на животната средина, предвидена е и можноста за производство на електрична енергија од обновливи извори, наменето за сопствена потрошувачка, при што вишокот ќе се предава во електродистрибутивната мрежа под определени законски услови. Конечно, со подготовка на ова законско решение, со кое државата доцнеше цели 3 години, го потврдивме нашиот сериозен пристап и длабоко верувам дека ќе биде уште една причина европските институции да ја вратат довербата во државните органи на Република Македонија. Бидејќи, ние немаме алтернативен пат освен Европската Унија. Благодарам. Сега ќе ми дозволите да се обратам и на албански јазик. Нderuari zotri Andjushef, zëvendës kryeministër, i nderuar zotri Kopaq, drejtori i sekretariatit të komunitetit energjetik, përfaqësues të nderuar të mediave, zonja dhe zotri, kam kënaqësinë e veçantë që si ministri i ekonomisë, në kompetencat e të cilit bie ligji për energjetik, të shënojmë sot përfundimin e një faze të rëndësishme nga hartimi i propozim draftit të këtij ligji, duke treguar vullnetin dhe kapacitetin për zhbllokimin e proceseve të vënuara të reformave në sektorin energjetik në Republikën e Maqedonisë. Me këtë ligj, arritëm të sigurojmë harmonizimin e legjislacionit nacional me pakon e tretë të masave energjetike të Bashkimit Evropian. Me këtë hap, ne përmbushim detyrimet e ndërmarra nga Marrëveshja e Komunitetit Energjetik, pra ky projekt ligj ofron zgjidhje evropiane në sektorin e energjisë dhe është plotësisht i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian. Me çka në veçanti do të falenderoja Sekretariatin e Komunitetit Energjetik për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen e parezervë që e jepni Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në implementimin e këtyre direktivave. Vetëm të ju rikujtoj se nga mospërmbushja e detyrimeve të ndërmarra sipas marrëveshjes me Komunitetin Energjetik janë hapur 2 padi kundër Republikës së Maqedonisë. Njëra për mohimin e së drejtës për të zgjedhur vetë qytetarët dhe e dyta për mosbatimin e pakos së tretë të energjisë me atë të legjislacionit evropian. Me përgatitjen e ligjit të ri energjetik, këto 2 padi do të anulohen apo shpallen të pavlefshme. Por ajo që me kënaqësi të vërtetë si Ministri i Ekonomisë është fakti se ligji i ri energjetik qytetarëve u kthen të drejtën themelore të tyre. Pra, të drejtën për të zgjedhur vetë furnizuesin me energji elektrike, me të cilën ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, njëkohësisht edhe familjet do të kenë mundësinë të zgjedhin nga kush do të furnizohen me energji elektrike dhe gaz natyror. Ky njëherët do të jetë fundi i monopolit dhe çmimit të diktuar. Pra, qytetarët tanë me hapjen e tregut do të kenë mundësinë e zgjedhjes dhe do të rrjedhojnë çmime më konkurruese. Vetëm të ju rikujtoj se nga liberalizimi i telefonisë mobile, përfitimet më shumë i kanë ndjerë vetë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Do të thotë, ky projekt ligj, propozuesi i cilës është Ministria e Ekonomisë, është ekskluzivisht në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Prandaj, duke dashur të mbrojmë interesat sociale të qytetarëve, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, me këtë ligj, Qeveria e Republikës së Maqedonisë pritet deri në fund të këtij viti të miratojë një plan aksional vjetor për reduktimin e varfërisë energjetike për vitin e ardhshëm. Me këtë plan, mes tjerash, do të propozojmë masa dhe subvencione për konsumin e energjisë dedikuar vetëm për anvisrit. Është fakt se jetojmë në botë globale në të cilën kur flasim për energjinë, flasim për sigurinë e shtetit. Është gjithashtu fakt se Maqedonia
është vend që varet nga energjia, por kjo qeveri ka dëshirë, njohuri dhe kapacitet për të reduktuar këtë përqindje të varësisë, duke rritur prodhimin vendor të energjisë elektrike, i cili do të forconte pozitën tonë në krahasim me vendet tjera. Kjo do të thotë besueshmëri, stabilitet, siguri dhe cilësi në furnizimin me energji për konsumatorët, në përputhje me angazhime strategjike dhe programin e punës së qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Përveç kësaj, një kornisë ligjore stabile në përputhje me standardet evropiane do të kontribuojë në inkurajrimin e investimeve në sektorin energjetik. Lidhur me çështjen e mbrojtjes së mjedisit, që është alarmante për një periudhë më të gjatë në vendin tonë, me këtë ligj kërkohet në mënyrë strikte të përmbushen kushtet mjedisore në ndërtimin e objekteve për prodhimin e energjisë dhe sistemet e transmisionit dhe të shpërndarjes së energjisë. Gjithashtu, me qëllim të përdorimit sa më masiv të energjisë së rinovueshme, si dhe në aspektin e mbrojtjes së mjedisit, është parashikuar mundësia e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtritshme për konsumin vetanak. Me që rast, energjia e tepërt do të shitet në rrjetin e energjisë elektrike në kuadër të kushteve që përcaktohen me ligj. Dhe krejt në fund, me përgatitjen e kësaj zgjedhje ligjore, me të cilin shteti është vënuar për plot 3 vjet, ne po konfirmojmë qasjen tonë serioze dhe besoj thellë se do të jetë dhe një arsye më shumë që institucionet evropiane të rikthejnë besimin tek autoritetet shtetërore të Republikës së Maqedonisë, sepse ne nuk kemi alternativë tjetër pos rrugës drejt bashkimit evropian. Ju faleminderit.